بوری استراتژی که ترگرنه ام و استراتژی دمشینه و ام دخوازن انجام با استراتژی دا دجمن تک او لشکر یور یا و بچه هره یا جی و همه بمن باشخرینینه رادیوی دنگی گل دنگی توی هاواتیا جنابان نوچان رادیو دنگی گلدن باشکو در این هجا ایرو 21 طباق 2024 چهارشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 گو در این هجا منوچین نواروژه پیشکش بکن لپیشی چه سرمچه خبر تو چالکینش با آزادی رو برا بود دوام دکن اندام کنسره و براکجه که مصطفی کراسو جمدی ها بری را آخبی اپیگرا که هنت روزنامه‌وان روسی دا مردین لگل دو حوالین خواه تبدی آداری شهید بود. پیشا که پشکری دا چالاکی کارمند تندرستیین لإیران و رشتات کردستان. پدکه لگل دولت ترک او دین لپرسین ین هفپار آوا کرد. ملگو داره نیجان آجی برفرهی بولتن اما پارێزەر جەمال دەمیر دەبێژێت ترکیە ji bêdengiyê navnetî wê hêzê digire. Yek ji parêzerên Rêberapûr Cemal Demîr tekîlarî mafê hêviyê û tecrîta hatiye kûrkirin nirxandin kir. Cemal Demîr dazanî ku destiraderê AKP MHP zêdetirî çilûyek mehin tecrîtekî giran li ser Rêberapûr dimeşine lazim e vê destiraderiyê baş naz bikin ku dijminê gele faşist û otorîter e. Parêzer Cemal Demîr got destiraderiyê faşîst ji bêdengiya parêzvanê mafê mirvan ê navnetî wî saziyên demokratîk hêzê digire wiha got. Komîteya Wezîran a Konseya Ewropa û CPT guh nedan bank û nerazîbûnên gel. Biryara mafê hêviyê ya dadgeha mafê mirvan bi tu awayî nayê redkirin û paşxistin. Mafê hêviya gel têwatiyê ku mirovek di tu rejimên hiqûqê de di pergalên înfazê de nikare heta hatê di girtîgehê de bimîne. Dadgeha mafê mirvan a Ewropa di serlêdana Birêz Abdullah Öcalan de diwarê mafê hêviyê de biryara binpêkirinê da. Dewleta Tirk peymana mafê mirvan ya Ewropa îmze kirî û parçek ji statûya hiqûqa wê ye. Lê heta nihat biryara ku dadgehê daye pêk neaniye. Biryara ku ji bo Birêz Abdullah Öcalan hatiye dayên jî bi israr pêk nayîne. Komîteya Wezîran a Konseya Ewropa ji bo pêkanîna vê biryarê dihên serdeman de fikarên xwanê ziman lê zext li Tirkiye nekiriye û ew ceza nekiriye. Ev têwatiye ku komîte erka xwe pêk nayîne. Tune hesibandina mafê hêviyê bin pêkirine sûcê dijî mirovahiyê ji bo vê jî divê gelê Kurd û dûstên wan di her platformê de vê bi dengekî bilind bibêjin. Em dizanin Birêz Abdullah Öcalan ne hiqûqî hate girtin û li gireva İmralê tê girtin. Li İmraliyê hiqûqa taybet û keyfî heye. Tu qayîde, rêbas, nirx û mekanîzmekî netewî û navnetewî nîne. Cemal Demîr wiha dewam kir. Birêz Abdullah Öcalan bi seknexwe û nûnertiya xwe yekane kilîda aştî û demokrasiyê heke tecrît were rakirin, riya aştî û diyalogê were vekirin wê krîza alî ku dewleta Tirk di nav de bê derbas kirin. Ji bo vê barekî dîrokî dikeve ser milên Yekîtiya Ewropa û saziyên wê. Eger Yekîtiya Ewropa û saziyên wê destekê bidin gelê Kurd ango ger bi erka xwe rabe aştê li Tirkiyê wê pêk were. Bi tecrîta giran re kaos û krîzê de dibe ji bo vê divê têkuşnekê mezin hundir û derve li dijî dîktatûriya AKP pêkirin. Lejizaninga û dineya İtalya Dr. Federico Venturini jî got weke ramyarekî siyasî rola Öcalan heye. Odîn yek ji zanîngehên bi prestîjiyên İtalyayê. Dr. Federico Venturini ku li vê zanîngehê dersê dide ji bo azadî Rêberapûr bank li saziyên Ewropayê kir. Federico Venturini ji televizyona Medya Haberê Erem Kansoyê re axivî banga 69 û xelatgirên Nobeliyên ji bo azadî Rêberapûr silav kir wiha got. Ji ber gelek sedeman giring tecdîda li ser Abdullah Öcalan rabe. Beriya her tiştî temenê wî 75 saliye û derbarê tenduristiya wî de jî fikarên me hene. Her wiha venasîna rola Abdullah Öcalan yekane ya ji bo çareseriya pirsa Kurd giring e. Federico Venturini
ربرا بوکه رامیاره که سیاسی دستن شانکر و هاگوت او فکری که نوی وکه کنفدرالیسم دموکراتیک پیشنهاد که او دوی مشاره ده نقشه یک پیشکش دیگه هر واج او جبو شر سرکینا کریز و شر لروشلات ناوین جی گرینگه دکتر فدریکو ونتورین بوان گوتنان جی گرینگه پنگاوا شر برا پر آزادی جی پرسا کرد را چارسری دستن شانکر و هاگوت از امزین خلاتگرین نوبل کو پیشکری ددن کمپانی سلام دیکم بانک کمیته پیشگیرتنا لیشکندی سی پی تی و دادگاه مافی مروانی اروپایی دیکم جبوش کاندرا تجدید و چارسری پرسا کرد داخوینی بدن رای گشتی بله آیتن کپلان جده بیجه کرد و دوستین کردان آمده کاری نه جوتمه دکن کمپانی جره برا پورازده شپرسا کرد را چرسری سیاسی ده جوتمه 2023 دست بکر بردوام دکه آسته دویم کمپانی سرانسری هاوین بردوام کرد جوا آزادی ره برا پو چالاکی هاتن کرن بانگین دا آسته ناو نتوی ده هاتن کرن به ویره پلانسازی آسته دویمی جده کرن بردف کتبگراشنین کرد اروپا تجه که آیتن کپلان درباره کمپانی ده آژانس جنوسی را آخوی و هاگود مد هفته دوان آتیرمه ده کمپانی خود تمام کرد افجیش بومه سرکتینه که مزم بو بطایبت جنان به هزاران امضا کم کردن چالاکین جبو آزادی ره برا پوشی دوام دکن آیتن کپلان هر واگود همو ایریش و شر گریدای تجدیدنه لباشو کردستان ایریش تبگر آزادیا کرد ایریشین گران هنه و پولیتیکا خرکنه به همو دجبریا خوا دوام دکه دادگر که داردکرین ایرانی جی تکیلداری و زینیت قریش و فاشیزان اتفاق هنه هم لدیجی سیاست قریش و فاشیزان لأوروپا خباتین خوا دمشنن و دهمو خباتین خوا ده ام سرکواتی خوا دکن ناونده خباتین خوا آیتن کپلان هری داوی گود پلانسازی نه جوتمه لپیشمه و ام به پیشنگی جنان هم ناوندی مشرک مزن بکن و هم جی چالاکی برنامه جدا بکن حتی که آزادی سرکواتی موره مسوگر کرن و چالاکی مجی لقاده جانه دوام بکن بله کارسو جگوت لحفکرنا به دولت ترک تیواتی فروتونا عراق اندام کنسر براکیجی که مصطفی کارسو ده برنامه طیبت یا مدیا خبری ده بانک شانسر پیمان نابر انقره و بغداد که هات مهر کرد مصطفی کارسو دازانی که ترکیه و پده که به هفر زخت العراقی کرن به ویرنگ عراق کرن پارچه جشر لدیجی تفگیر آزادی کرد و هاگود جانا پده که جانا سیاسی پده که لسر بنگا خیانت لدیجی کردانه لدیجی یعنی که به صدام را هفکاری کرد نهاجی به همان رنگی به دولت ترک را تفگیر دکه پده که جدست پیکه و خواستیه یعنی که تصفیه بکه پیشتی که پیکه که بو هست خواست پیکه که تصفیه بکه جبو ویجی تیمی دجمنان بکارتینه به شانتاجی عراقشی تولی وی کاری کرد ام دزانن زختا دولت ترکیه اگر پده که دناو وی کاری ده نبویا عراق ندهات سوی قناخه کارسو دازانی که عراق کته خفکی و پیمانا که مور کرنه نلگوری برجواندین عراقه دسترادری سودانی و آلیکارینوی جوی تکیلیه ده پوشمان ببن عراق تسلیم پولیتیکای گیزر و در دولت ترکیه بویه او یک فروتنه دسترادری عراقی جهشمندی دیرو که بپارن میرادزادین عثمانی چاوین خو بردن اردا عراق و سوریه دما حیدر عبادی سروک وزیر بو گلک رایدرین عراق سپاسیا پکیکی کربون جبکو پکیکی داعش تک بر اگر داعش تک نه چوبیا انگو داعش تک نه برو بنا و نها گل روش عراقی چاوابویا دوی گلن عراق و رخصنین دن انجودا ندیجی پیمان عراقی به ترکیه رابن دوی پارتین سیاسیین کرد لبر وی رابن اف یک تسلیم بونه لوما گف لسریینه که او پارتی دنجی هیا سبه و ببیجن ما برجاندن آخوینه اف در بدست خستن شخواه دبیجن آلی دیروکی ده اف در آمه دبیجن میساک ملی هیا کارسو دست شانکر که دناوا عثمانی ده انکار کرن آکردان تو نبو لنها کرتین انکار کرن روشکی نو هیا و پیمان نابرا بغد و انقره دجی تیواتیا فروتنا عراقی گودرین هجا هپگی ناسنامه سی شهیدان اشکره کش نابند راگاندن هپگی تکیلداری سی گریلین لحرم پاراسان مدیه شهید بونه دا خوینیک دا وها گود کتکارا چاپمنی آزاد و ملیتانا پیشنگ آگیل کرد هفره روسی دا مردین و هفره مازدوم و برخوادان ده هفته آدر 2024 ده شهید بون هفره ماروسی دا مردین و که شبدار مازدوم دوغان سلچوک شاهان گربت تل ارسوز
هلیلدا و همو شهیدین چاپمنی آزاد درونی کرنا گله کرد و اشکره کرنا راستی شر تایبت رولکی سرکلیس هفری روسی دا به تکوشنا خواهش متروپولین ترکیه حتی چین کردستانه راستی شر قریش بر ریا چاپمنی آزاد گهانده گلمه هر دو هفرین می روزنامه وان پینوس قامری خواه که چک هری باش حقیقت بکارانین و هر کلین آزادی گریلا نمر کرن هپگیش مالبات شهیدان و گله کرد رس ارزاقی خواست و ناسنامه شهیدان و اشکره کرد امینه دمیر بناسناف روسی دا مردین لمردین اجدایک بویا ناوی دایک یلدز ناوی باب نزیر هفده آدرا 2024 لحرم پاراسا مدیا شهید بو بسیم علی بناسناف مظلوم دوان لعفرین اجدایک بویا و ناوی دایک محا ناوی باب عدنان هفده آدرا 2024 لحرم پاراسا مدیا شهید بو امیر احمد الجاسم بناسناف برخودان قامشلو لقامشلو اجدایک بویا ناوی دایک سیهام ناوی باب احمد هفده آدرا 2024 لحرم پاراسا مدیا شهید بو هفری روزنامه وان مظلوم دوغان لنافچه شیره و عفرینه ناوا مالباته که ولات پریز اجدایی بو پشتی شورش روژاوا دست بکر ری هوال مظلوم تبلیغ کارین جوانه شورشگر بو پاش دناوا هزین کلیتیجی دایش تکوشین کرن درجه کرد پشتی تکبرنا دایش لدیجی هزین داگیر کرن دولت آدرکشار کرد و جبر جبر خودار فین گریلا دمکی دریش تبلی پرورده پسپوریه بو ولی گل خادن برخوادن تکوشین کرد هفده آداره تبلی ناوا کاروان نمرین کردستانه بو هفره برخوادن جن ناوا مالباته که جگل می عرب اقامش لجدایی بو ددما ایریش دایشته تبلی ناوا رفین پاراسنه بو دوی پیواجو ده درفدید که ریبرا پو تفگر آزادی ناز بکه لدیش داگیر کری دولت آترک لگریس پیو سریکانی شرکر پیشتی دمه که بر خواده چیان کردستان و دناوا رفین گریلا ده لهر قادا بر خواده نتکوشین کر هفده آدرا 2024 تبلی کاروانین نمرین کردستانه بو ولی هپگی درباره روسی دا مردین ده جنر خواندن این گرین کروگوت روسی دا بینوسا خب رنگ هری بده بکارانی خودی لچاند و زمانه خود درکد هفری روسی دا اصل خواهی دیری کیا لقو سرا مردین اجدایک بو به تکوشناره برابو مزن بو جبر در دوراله مزن بو بالاوه تمیل سر چند زمان و ناسنامه کرد بو او یک جبو خواه کر زمینه لگرین ناسنامه آزاد جسال 2007 و پیوال زاننگل انقره کد خوان او لگرین و هولدان خواه دوام کرد دید که چپر هری خورد آت کوشنا خواه چند و زمان کردیله بمشنه روزنامه این کردیه تبلیکارین روزنامه آزادی والد بو دا آستین جدا دکه مزن دا جبو خردکرنا کار چاپمنی آزاد و زمان کردی تکوشیا هفری روسی دا خودی لچاند و زمان خود درکد بو هدف دجمن کت زندانه لیوه نکاری پیشی لتکوشناوه بگیره پیشی زندانه درکد به عشق دا خواز و بریارداری که هین مزن کار چاپمنی آزاد دوام کرد تاوی جوان بو مدیره کار نویسی روزنامه آزادی ولد دولت اترک فهم کرد که نکاره تکوشنامه بده سکناندن شبر کار لچاپمنی آزاد آل روزنامه آزادی ولد 107 سال جزای گرتیگه لهفری امیا 24 سالی بری جبو کار به تکوشنا خو برنگی که آزاد و بخورتی بمشنه دست جزانگه برده و بر خدا چین آزاد این کردستان تکوشنا خو در باسی چاکر لیچه راهش پینوس و کامرای خو تبلیغات را گهاندنه بو لسر شوبا گربت الی ارسوس و خلیل دامشیا لچین آزاد خو گهاند جوهر خو پککی خود پیردوزی آزادی جن آریبر اپو ده کورکر بگوتنا دلسوزی بچی هفریان او خوازه رجبو من اساس بنگهین امیلیتانیه دلسوزی خو به هفرین خو خاکا پیروز کردستان را آنی زمان ده سری دل هفسروکاتیا کانسر بر آکیجکی و فرماندری بریاگان ناوندیا پاراسناگل دکارین هر استراتژیک ده به داخوازه که مزن کار چاپمنی وشان و پروپاگانده برنگی که پروفسیونل کرد دکار چاپمنی وشانه ده تجاری خواب یک آلی بسینور نکرد پیشکتنا پر آلیش خوره کر اساس هر کو کارک مشاند به هنره که مزن پیکانی بکاری خواه به برنامه این کو پیشکش دکر به نویسین خواه و به پرتوکین آمده کرد تفکاریه که گلک مزن لتکوشنا آزادیه کرد ده پرورده که ناگل جوانین کرد و هفرین خواه ده برولا خواه بو به انرژی مورال و جوش خواه باندول هفرین خواه همویان کرد دما پیویز بو دبو کتکار روزنامه بلاو دکر جانا دبو نویسکاره که هستا زندان دبو خواندیر برخوادیرک دبو پیشکشوانه که بباندور دبو ماموسته که کردی ادوتوره که شارزا دما کو پیویسی په هبو دبو هفری و فرماندره که خورد پشتی شهر گرام بو
به کامره و پینوس خو در باسی زاپی بو و که ملیتان و فرمانداری که ایجا سری لرفین هری پیش تبلیت کشنه بو لمامره شو گریسور سندورا و ورخله تبلی برخوادن دیریو کی بو لقاده برخوادن یا کراجارو بو پارچه جی برخوادنه جیاکینه و تیم گریلن پسپوره فرمانداری کر لکراجارو مل به مل شهید مزگین روناهی شهید بنفش آگال شهید چیا آمد و شهید ریدور شرکر هفده آدارا 2024 تاوی 2 هفرین خواه شهید بو سال 2010 تغليبو بيشتكو تغليبو بيتر دقات او كده مام وكي غاري مام قنديل مام زابي مام وكي هر دوجي جارت نسختم زابي مروف كورتاهي دقاره وكي سدمه تغليبو نيمش صابين زمان يك اساسي جبو مگريك ري حوالي بو هبارتي بو اما دمات تيتشيا وكي ما في خسارة يعني تشيا إنسان حس كنا خويا تشيا مين به بهوارتين مين به زحمة يصدق من اللي يجي لطيف كان هذا بمينه جبوه حس كنا يا خوزاي حس كنا تشيا حس كنا هوارتي وكي جبوه من أساسك من التانتية بطيبات مروف جنبه نوا تكوشيني ده تشيا ده ما تكوشيني ده بطيبات يعني وكي خداوان تبرا مروف يعني طيبت مندي وكي بوخزاير غريدان بون ري هافتي جنبرا خود بوين براستي جوكي خداوانتي تينا بيرامي او جبوم تشتكي بر اساسا جبو ازادي تندرستي يا سبقتي او تكوشين كي اركو كاريت كان سامي جبيتري جبروي كي دفي هرتم مشاقه ده اموي ليهور بونيجيان بكن هر قوافي تنامه هر چوينامه استر کار ده هر واریده دوی مروفی باش پروگرام که به طایبت دوی واریده نواری رسوی ده جسبه که بشانسی استکن من گلک هواری میسا بنرشی ناس کرن به طایبت شهید دلال احمد رجوی سامان یعنی وانا پرانی هز دام بله سردار تنش دبیجه ما به تونلان کلهین برخوادن آوا کرد دمال پر المونیتوری ده کو بگلک زمان و لگلک ولاتن وشان دیگه هف پیوینه کی گرین کاته وشاندر بعد دفکر ناوند راگاندو چپمنی هپگی سردار تنش تکلار پرگالا تونلان آگریلا برسر دا پرسین المونیتوری سردار یکتاج به بیردخه کو دولت اج ترک جل سال 2015 و حتی نه هر جور سلاح ناتوی و هزندل لدیجی وان بکارتینه او وید بشه مجی جبروی چنده بریاره گرد کو ام تاکتیک و استراتژی نو پیش بخن یک جوان بریارانجی آواکنه پرگالا تونلان بو ایرو وکی دایره کی آپارتمان نه و هر دشلوان هه جنراتور تلویزیون ما کامپیوتر و اکیپمان مین سپوری هنه ایوان مین مزن جبو سمینار و جیوینان هنه ام نکارن استا دریجبونا تونلن خو بدن لی تونل پر مزنن و به کیلومترین دریج دبن سردار یکتاش دیادیکه کو او آواج کانیان بریا بوریان دبن نافتونلان آنجی برف حلی بکارتینن و بده بیشه من ناوی حوالین خوی شهید لتونلان کرنه دولت ترک جهمت تثبیت بکیجی انجاق دکاره بومبه بکه جخواهش بروی و یکی ما افتونل آواکرین دولت ترک نکاره دکاره بومبه بکه لی اف یک باندوره لمناکه هنجاران حوالین میل دورندن آگاهی دادن ما کو جهه ما هاتی بمب کردن هنجاران ام به بمباردمان جی نحسن تکیلاری پرس المنوتوری اقل سپونا گریلا کو چاپامنیا ترک و کی دبیجا سردار تنش دیاردی کو اف نراسته او ها دوام دیگه ام نه دوار ایدئولوژیک ده جهر دمیزرتر خودی تفگره هفپارن و که رخصتن هفپاره او یک دنگن ده تاکتیک ده کربونه و گریلاتی سردم پیش دخینن زیرتر کنسانترا مال سر برخوادن او هدفین میا ام لدیجی یک جی ارتشین هری بهس آنات ویل برخواددر بردف که راگهاندن و چاپمنی هبگی لسر چالاکین هوایین گریلاجی فیده بیجا ام خواد دواره تکنولوژی دجی پیش دخن هر چقاسی او قبول نکن جی محاط آنها هجده سی هاین دولت ترک آنی نخواره امورین مین هوایی دکارن بومبه باوی
دبیجن و بتقامنی لسر خوا و که بروز که خوا لهدف آنجی بدن هری داوی سرداری تش و پیام داده ام لوی خاکی جدایک بونه و ام زاروکین وی خاکینه آرمان جمع اوه که ام لسر خاک خوا بناسلامه چند و زمان خوا آزاد بشین ام لدیجی هولدنن خودی آرمان جتنکنا چند ناسلامه و زمان مل بر خوددن جبو ام کاربن ایریشن دولت ترک سال 2015 و حتی نها هنن تیک ببن ما اف برگال تونلان پیشخست جبر وی چنده بوان تونلان ما کلهین برخودن آوا کرنه و اف 4 سالین داوی نشان داده که اف تاکتیک ترس و پرگال که ما پیشخستی چه قاسی به انجام و انجام گیره گودارین هیجا پدکی خطا رازی کرن او دل لپرسینین هفپار به دولت ترک را آوا کرن حتی دیار کرن که پدکی لگل دولت ترک ناوند کوردیناسیون هفپار او ده پاروکرن استخبارات او دل لپرسینین هفپار او بشکی هفپار ایجبو بانگا تسلیم بونه آوا کرن چافکنین هرمی دیویژن تیم تایبت ان پدکی و دولت ترک بریا بیتل و بتایبتی لهرم گاره یا هرم بهدینانه کوشر لزیده یا بانک لهزم پدکی هپگی دکن کو تسلیم دولت ترک ببن نشتاجین هرم دیویژن بشه خطر رازی کرنه ده برپرسی استخباراتی حوالگری شمال زبیر محمود و برازی هوشیار زیباری و رهبر هرم آکره شیخان اسلام زیباری جهت گرن افکس جبلی بیتیلا در رادیو دجی بانگ تسیبونه دکن پدکی د بانگین خدا خاشو دیویژن ورم ببینن ام و در به دولت ترک را بره و دبن ماهو نخوازم ببین پارچه کی به کی هک هون بخوازن هون کارن ورن جمع ببینن ام حمودی کارن لکردستان بخوایشی بشین ورن ام بدل خوایشی د حمیزه دلوان دولت ترک ده بشین ولتی کو جبر زختن دولت ترک رویانه باجن باشه کردستان جی یک بیک لناوندن آسایش تنه بچاف کردن کسین تنه بچاف کردن جی جالی استخبارات دولت ترک و لودین لپرسینه تنه لپرسین کردن چاودن سیاسی دیویژن پدکو استخبارات ترکیه جبول هرم تورکی سخورتی آوا بکن بریا آمورین تکنیکی آگاهین مروفین ولات پاریس بدست خستنه و پشتجو وک شانتاج و گفخانه بکار آنین و سخورتی لوان فرض کن ولی دبناوی پیمان اولهیه دجی ولات فروتون ترکیه آژانس نوچان آنفه لسر روشا داگیر کرد ترکیه لهر مباشر و پیمان نوبر بغداد و انقره ده نرخاندنه کرد آژانس گود جیوینه یکم نوبر عراق و ترکیه ده سال 2019 چه بو جیوینه دویمین 19 کانون 2023 لانقره چه بو جیوینه سیمین 14 آذر 2024 لبغداد چه بو اف جیوین تف دبن ناو خورد بنگه ها هفکاری لشکری و استخباراتی ده چی بون آژانس دازانی کو جیوینا چاران 15 طباق لانقره چی بو شنده عراق به سروکاتی وزیر کار در و عراق فؤاد حسین کو دهمان دمیده نونره بارزانی را لانقره چی بو دوی جیوینه ده وزیر کار هندور ادسلادریا باشور رهبر احمد و سرکی دستی هجد شعبی فالح فیاض جی آمده بون جیوین بسرنا و اولکار پاراسنه ده دمکی کو دولت ترک خاک باشور کردستان گهان دی اس داگیرکری خو گهان دی اس هری جور ده بکات شاند عراق بیکو به بیجه دولت ترک سروری خاک عراق به بیکریه به دهان برای گهنوی لشکری آوا کرنه نگو ترکیه همو یاسین نابنتی به بیکرنه پیمان کنو امضا کرد لگوری به پیمانه ویل بغداد ناوند هپار عسکری استخباراتی ور آوا کرن ترکیه و هزکی عسکری بشنه بغداد افج تواتی کو دسلادری بغداد عراق فروتی دولت ترک بله پیجاکی پشکریده خو پیشاندن کارمند تندرستی ین لروشلات کردستان ایران کمیته تندرستی پارتی جیان آزاد کردستان پیجاک به داخله که پشکریده کارمند تندرستی ین ایران پیجاک دازانی لازم همور اختصاص سازی و دزگین تندرستی لدیج قرکرنا جنان و جواکی هلوستی نشان بدن وهاگود ایران و روشلات کردستان لگلک جهان کارمند تندرستی لدیج مرجنگران انکار و بپیکن مافان دز به بویکوت و خو پیشاندن کرنه اما که پیجاک به همو هزا خود دستی دن پیوست همو قادن جانه د چارچوبه هماهنگی و هم فکری رخصمون اجران دوره بهیس کردن لهمبری سیستم فاشیست خو پراسنه جوهری ور خورد کردن ناسنامه دکتر بونه ناسنامه کی گردونیه و د اف ناسنامه گردونیش ور پاراسن دواره بدنی و درونی ده هشمندی جواکی ور مسوگر کردن پیجاک بانک همو جنان کر کو به فلسفه جنجان آزادی هفکون ببن خودی ناسنامه جنن آزاد در بکون وهاگود د همو سازی دزگین تندرستی لدیجی قرکرنا جنه و جواکی خودی هلوز بن خودی لنرخین جواکی درکبن
Halil Yakut Duruja Notun Nahan Agreva Birçivune de hate berdan gots işkence u tecrit heye. Halil Yakut 12 Sıbatê li İstanbulê hate binçavkin û paşê hate girtin ew şandin girtîgeha Kırşehîrê behsa zirma li zindanan kir wiha got mercê girtîgehan giranin odên girtîgehên taybet wek çalan e. Hicrê jî li 5 gavan pêk تل هبون و پاچیک هبو هواداری وان هجران تو نبو سری ساعت گاردیان دهات رو ناه پیدا خسن و دیگرتن و بشفجنه دیشتن امراکبن جار هبو سی روزان آف ندهات تاف نبو آف نبو هوا نبو به مگافون لبر داری بجه کریبون دخواستن پیوندی به گاردیان را وردانین آنگونه دخواستن روی گاردیان آنجی ببینن او در جه سیستماتیک نه تجدید işkencene Halil Yakut به خس کل گرتیگان گریو برچیونه بردوام دیگر روشا گرتیان مترسی ده وحگوت که ام دیگره و برچیونه دبون بجیشکی گرتیگه ویتامین B ندادمه برای بریره ببویک و دخواست حوالی ما روش بروش بحالن حوالی نویدات و رزان 43 کیلونه اکتای کلبک و جم درسون جی نزی 6 کیلو دانه Halil Yakut banklar kesi kirkul diji van surcan rabın u bebendenge grevin birçibuni u xaz girtigen veke çalan hatine çekirin jî bena girtin. Meli sazı u dezgehên jinê Şengalê jî piştgirîdan Pengava najê darvekirine reyktiya ragihandina jiyaniyerê jî 12 tebaxê li hemberî êriş û darvekinê li Îranê çêdibin kampaniyê najê darvekinê re da dest pêkirin. Piştgiriya ji bo kampaniyê ji her diçe zêde dibe. Yekîtiya ragihandina jin yekîtiya jinên ciwan navenda çand û huner a Stiya Nexşa Yên Şengalê bi daxwanekî piştgirîdan Pengavê di daxwanê de jî hate gotin em biryara cezê darvekinê dewleta Îranê li ser Pexşan Azîzî û Şerîfe Muhemmedî dayî bi irsekê mezin û bi tundî şermezar dikin. Ev cezê darvekinê bi tu awayî nayê qabûl kirin. Em vê biryara di şahsî aktivîstên jin Pexşan û Şerîfe de hatine dayîn biryarekê li hemberî tevayî jinan dibîne û dibêjin wê tu êriş nikaribin hêz û îradeyê jinê bişkîne me şameya azadiyê bi destek nandin. Rojnamevan Pexşan ji bo têkuşina jinan ragihîne wek rojnamevana jin dixwaz bibe dengê jinan. Şerîfe Muhemmedî jî li dijîna heqê kuştina jinan têkuşîn dida. Cezê dervekinê li Zeynep Celaliyan jî hatibû birî lê têkuşina yekîtî a jinan gav bi rejima Îranê paş de da avêtin. Em vê helwesta xwe piştgirî didin kampanyayê yekîtiya ragihandina jin a bi duruşma na ji darvekinê re. Bank li hemû jinan dikir li hemberî desthilatiriya mêr û pergala dijminahiya li jinê dike bi rengekî hevgirtî têkuşinê bilind bikin û dibêjin wê şûreşa jin jiyan azadî bi ser bikeve. Belê çiro Heme Şerîf û Mesena Emîn gotin guhartina yasa kesî rewşa civakê têk dibe. Nêrazbûna li hemberî yasa kesiya hêzên Şîa dixwazin pêk were rastî bertekên mezin tê. Parlamenterên Kurd dibêjin guhartina yasa kesî metirsek mezin e ji bo têkdana civak û malbatan guhartina yasa rewşa kesiya ku hatiye pêşniyar kirin rengê mezhebî dide yasê û tu xizmetek ji xelkê Iraqê re nake. Parlamenteriyê nekiya Parlamena Iraqê çiro Heme Şerîf û Parlamenteriyê Gurtu İslamî Musenne Emîn ji rojnivîsê re behsa metirsiya yasayê kirin. ئێمە وەکو فراکسیۆنە کوردستانیەکان لەگەڵ ئەوەیە کوکین کە ئەم یاسایەت تێنە بەڕێز چونکە یاساکە ئەوەیە کە کچ لە تەمەنی 9 ساڵی وە بدرێ بەشوو لەبەر ئەوە یعنی بەڕاستیەمە کێشەیەکی گەورە دروستەکە لە ئێسایە بەپێی قانون ئەبێ کچ تەمەنی 18 ساڵی تەواو کردبێت پێشووتر نزیکەی 100 پەرلەمانتار ئیمزامان کۆ کردەوە یاسایەت تێنە پەڕێ بەڵام بەداخەوە جارێکی ڕێیاساکە گەڕێنرایەوە بەڵام جارێکی دیکە هێنایانەوە پەرلەمان و خوێنەوە یەکەمی بۆ کراوە. ئێمە لەگەڵ ئەم شێوازی هەموارکردنەوەی یاسای باریکەسێتینی ئێمە لەگەڵ هەموارکردنەوەی یاسای باریکەسێتین بۆ ئەوی گونجاوتر بێ لەگەڵ کولتور و ئاینی ئێمە بەس نەک بە پێدانی مۆرکێکی تائیفی بەم قانونە کە عێراقیەکان دابش بکرێن لەسەر ئەساسی شیعە و سونە. ئێمە ئەمە بە گرنگ نازانین ئەمە خاڵێکی تر ئێمە پێمان وایە قانون وەختێک هەموارەکرێ ئەبێ بەدیلی ئەم قانونەی ئێستا ئەبێ حازر بێ نەک تۆ بڵێ 6 مانگی تر مدەوەنەیەک ئەنووسێ لەسەر ئەساسی فقی شیعی و مدەوەنەیە ئەنووسێ لەسەر ئەساسی فقی سونی و دوای هێنرێتەوە بۆ پەرلەمان. نار ئێستا مدەوەنەکانتم بۆ بێنە با ئێستا بزانین چییە تاوەکو ئەم قانونە هەڵوەشێنین و با بزانین بەدیلەکەی چییە. لەبەر ئەو دوو هۆکارە ئێمە لەگەڵ ئەوە نین کە بەم شێوەیە ئێستا باسەکرێ ئەم یاسای باریکەسێتی هەموار بکرێتەوە. ئێمە لەگەڵ ئەوەین کە قانونێکی مەدەنی هەبێ کە سەرچاوەکەی لە شەرع و لە شوناسی ئێمە وەرگیرابێ وەکومەی کە ئێستا هەیە بەڵام ئێستا نازانرێت ئامانجی ئەمە چییە غەیری تۆخکردنەوەی مۆرکی مەزەبی نەبێت لەسەر عێراق کە ئەمە حاڵەتێکی باش نییە. عێراق پێویستی بە دەوڵەتێکی
مەدەنیش ئەوەیە کە هەموو پێگاتەکانی لە خۆی بگرێ و پێویستی بە قانونێکە تجاوزی وردەکاری فقی بکە بۆ هەڵبژاردننیە و خیارەتە فقیانەی کە مەسلحەتی گشتی خەڵک جێبەجێەکەن. نوچه داویجم دید برای خواب بدن قندیل لقندیل جبو زاروکان ماچا فوتبول هات ارگانیزه کردن بریان حال گنده بوکریس کان آبنار قندیل بسر پرشتی شرط دریا برای قندیل و پیشنگ جوان ولاد پاریس بناو شهید حلمت دیرلوک و شهید کاروخ زرگلی تورنوای سالانه بنار قندیل پیکات 28 تیم بیشتری فستیوالی بون هاجی جبو زاروکان ماچه که دوستانه هات ارگانیزه کردن ین تورنوا ارگانیزه دیکن دبیجن آرمان جاوی لیستی کیجی اوکو زاروک زیرتر به کارینن خو باور بن زیرتر هفناز بکن و ده همان دمه دمک خوش به هفره درباز بکن. شاردری بنار قندیلی سالانه تورنوای کی دبن ناو شهید اندال دار دخل تورنوای فوتبولی ایسالچی لسر ناو شهید حلمت دیرلوک و شهید کاروخ زرگلی پیک هات مهکی دوام کرد دوی ماچی ده چارچوبه ماچی ده جبو زاروکان هات ارگانیزه کردن و هات لیستن پیش لیستی که خلاتن یکمین و دویمین پیشکشی هر دو تیم زاروکان و لیستیگوانن دن این زاروک هات گرن. بله بوی آوام هاتن داوی بلتنا خواب خاطر بدن باش.